روجباش تماشاوان نیجا جی برنامه روجباش کردستان دنباش مدخواست ایرو به برنامه خوش لپیشبری وبم لی دو سر سبه ایریشک هوانه لسر قدا زمان پیکاتیه و ایریش همو سازین به کردی را مجول آویتنا سر مال ماموستیان و آویتنا لسر سازی و دزگین کردی و بنچاف کرنین پر زیده هجمارین پر زیده کوهین های مجه نی و ام نگیشت نگرک آگاهیان پیک هاتیه ام وان ایریشن دو لسر قدا زمان پیک هاتیه ام لسر اکرانان شرمزار دکن و چقاس ایریش هر کو زیده تر دبه به راجی پینوسا کردی و زمان کردی خورتر دبه نهاجی ام درباسی مجاره خود دبن ماموسته حمزه یوسکان وک ام بجن نویسکار جی و وک روزنامه‌گر جی ایرو لم استودیو ما میوانه ماموسته اون بخیر آتن چوانن سپاس کن امج گلک سپاس کن جوانا میوانداریا و ایرش دول سر سازی زمان کردی هاتی کرن امج شرمزارد کن لی اف ایرش نه که من بو حتی ایرو کردن نوتان حتی ایرو اف ایرش سر سازی کردن سن دزگاه کردن اما کرد هر تمجی خو برخواد دادن و خبات خود دوام کن جبونا میوانداریا و جرک دیدی سپاس کم خباتکار تلویزیونی و کتکار تلویزیونی گلک سپاس کن جبونا و ممکنه میوانه برنامه ام گلک سپاس دکن جبون تولی برنامه ما بوی دل دخواست برنامه خوش و کیف خوشی هم پیشکش بکن و بواجی دلک خوشتر پیشوازی بکن مخابن چقاس روی ما دکنه جی دل ما پر بیشه جبر کو حوالین می ماموسته تنی به پینوسا خواه یعنی تنی به زمان خواه هاتیه توان بار کرن و بنچاف کرن ایرو لترکیه لوی دناوان قانونا و ام بجن مکا زاگونان ده همو تشت آزاده ایریش ایکو پره جدار وی والا دینه ترکی جرد بجن قراپارا همو تشت ام بجن دزی تاجیز کرد تجاویز کرد کشتنی زاروکا هر تشت به هوایی که ام بجن تشتک جوان را پیکته و ناین دارزاندن لی پینوسا کردی زمانی کردی تی دارزاندن ما فی می روا خودش وی زمانی دایمه ورکول عبد لتقه دخه بکه ما مستم در باسی مجرا خواه ببه هندکارن خواه بدن ناس کرن و قالا خباتی خواه زمانی خواه بکه قالا خباتی خواه بکن ما مستم بله از همزا özkan لوانیمه پایزاوی هرما نوردز ادویژن گنده خرابداره حتی مدنی پشت نوتان گنده مجه شویتیم پشت نوتان پیویم هانا وانی جیان کر ده نوت نهانده بو من دست روزنامه گریه کر özgür bakışı da خبات کر باش آزادی ولد حد سالان جه چپمنی آزاد تا خبیتی پشتوان حد سالان demek ki da HDP'de vaki nuva vakirne bidisi da her serokatya bajir demek ki reveberiya düdeman reveberiti ker HDP'de o piştvera işte hafta salacı malperek min avakirin Ahmet edici ötekilerin gündemi Türkiye diyeceğim. Kurdisi bizim kesedi. Xabatemet ser malperi berdavam diken kurtasit karım Hamza vaki kurdek evet. راستیه جیوه مالپره دی شوپینم هون نیچین کو هم ببیجن لتدی مدیا جواکی هم ریوه دبن نیچین کو پیشیوان تگرتن آنجی هم ببیجن وکی پر نایلم بی روژه و نوروکا مالپره و چیه؟
Ya malpara mı naf sere yani ötekilerin gündemi. Hem kesin din yani hiç ama evayek yani bizim kesin yani bizim karek baş kirebe kijan zayant be kijan naslama be fark nake buma ama bizim karek xabat ekirebe dengevine de kemçin dengevi deret xini bizim hep evine xaben amicin bername zindi ben anjin uçe wan kesan yek ya duyemiz Ali kede demlizdikt ben yani bizim minaktam niviskareke hünermendeke ancak kesek diye ama ve kede navat civakide emnüçe üçenak yani emnakine bizim rojevi ama kesek kedaha bila niv tebase penus yine bila penus aha nivi nivisandı bit ben ev xabatek baş em bu kese nüçeyi ve kedavu dene nişandı. Yani kurtası yek ev ya duyemiz bername zindi gelekme bername zindi çekirir. Peşeme bername zindi çekirir rastı yani belki gelek nivis karancı pürtük nivisin gelekser avada nivisin me tiştek cüdan kir yani bizim ve ina zaman nivis ezden nivis karım ve hiç bilmez zaman o amatör ekim böyle az çok hadi benim yani nivis karı yani emtkarın kere bejin niviskar Ahmet Xan'ın niviskar ki mesela bizim Mehmet Uzun niviskar gelek yani kesin bizim niviskar evin yani du Helbestan du peyvan nabe niviskarı le mixaben yani ser niviskarı cezbe bejim yani 2000 nottan hatta 2005'dan da Kurdan hem saziyen xada bizim çandı ve hüneri ve niviskariye ve ter tüjü kedekten derket olur. Bir bazdan pe ve ev sosyal medya vejin derketi edi hindeki kurdan xas fikri. Yani ko ez rojname gerem ez hünermendim nizanım ez çime edema tu tamaşet ke Türkiye u valaya. Yani Türk vala nabe rojnamege, Türk vala nabe siyaset mede, Türk vala nabe mamusta anca çitek. Yani gerek Türkiye'de de bingeh de hebe, ev bingeh tecrübe. Yani tu bingeh ha hertim tecrübe. Yani ne rojaketini. Anca bizim demek ki tecrübe ki rojnamegeriyet ki anca bizim saziye kadar reveberiyet ki ve demek de tüne tirat ekpiş. Yani hertim gerek Türkiye ha tecrübe. İrom daman tamaşetken yani ser çapamaniya civakji bizim fenomeni çebuye yani. Yani bizim veynek var her işte ez çuma Ahmet, çuma nuzanım İstanbul yani ya tüçoyan kare tüçoy çe. Tüçoy civine ki ve civine de bizim tüçoy konferansa ki tüçoy panel ki derveri çe var ki du peyvan benevise emci bizim golaf heval tiştek him buye mecdete hinkiren. Ama tüçoy nakat kişinin ez falan erdeme. Ev rızandın rastı. Navasaziye me de rastı ev rızandıcı çetbe yani ne bize hemi kesan ra. Hinde kes ve rızandını zanabun tekirin. Gerek rastın peşa ve işte bigirin yani saziye me gerek van tiştancı van kesin bilin ya. Xas siviktken saziyeci siviktken rastı. Siyaset xacı siviktken. Yani havcanine fenomeni ancavadı Pergalji viyat xwaze. Ji rastî jişmendiya rastî yani mego mesela mego hatta 2005'dan tamaşet ki yani nottan hatta 2005'dan siyasetmedarın Kurd, hünermendin Kurd, niviskarın Kurd yani yet xabat nava bu jbona azadiya Kurdan diken nava civak rezgertin tane girtin. Biro ev rezgertin kim bu ya? Divem tevgeri xwe ku em bêjin bingeha civakî baldar bin û bila bingeha me bige koka me û civaka me henekî pergal ji me çi ferz dike fenomenî û em bêjin nêzîkatiyên sivik em bibêjin wekî pergal ew tiştên kapital ser mirov ferz dikin divê hemû tiştê kesê ku xwe li xebata Kurdî û em bêjin barê vê civakê dayî ser milê xwe li tevgerê xwe baldar bin. Minak yani mecbur buna yani xwe cuda buna nava civakê de ew hebû mesela bizim dema yekî derbasa skolanekî an evekê derbas bû gaf filan kes te mamostaye filan kes siyasetmedar filan kes
نویسکاره یعنی او گرانتی و نام جواک ده بود ایرو درباست به یعنی بجم چقا کد اوجه هبت یعنی یه بیکت او فنومنی چی بونه اوجی قرار رزان به یا حتی ایوار خواستر مال پره ها اشتم چاوا خوا قهوه و خوا نوزا چی کره چوم فلان نرد بیوان نرد یا او نسی او نه خباته که خبات تو خود در چقاس خواهی گهان دی یعنی ام همه کس یعنی نه کرتنی حتی ام بیجین و گرک ام خارتم خواه پرواده بکن پرواده روزانه خواه بگوهینیم روزانه خواه بگهینن آنیگور جهانه و یعنی جهان وسا در بس دنیا وسا سیاست آخرت فلسفه یعنی گرک ام کرجی و وسا نزدیک ببین yani Pürtükçe rastı işte megum yani her tim Pürtük'te Nilisan'da mecgo eme pers kirin yani 2016'dan da hujzanın gelek sazihane girtin qaym hatın avetin sen saziyan u becim gelek yen aliyet televizyon u rojname u gelekaş karmend karker u kar avetin ve demecim emji 2016'dan hatta 2018'dan ده باجه رنگریا موی دمی işte Pürtükek Ahmet'ekir Persan yani İzmir, İstanbul, işte Ahmet'i, Eden'i, Riha'yı, Bidis'i Van bajeran ev kesin şkar avetini karker, karmen ev akademisyeni açtı mevara hep evin çekir. Yani Pürtük Ahmet'e kemi ne bu? Bizim nave Pürtük Ahmet Türkiye'de KHK manzaraları. Nave Pürtük Yavadi Ahmet'eki. Dikarım Beli. Kerem kim usta. Yani kese ku mağduren KHK ve kala naverokavi. Beli. Yani am navejin mağdur bejin karivan destandın he. Çünkü mağduriyet çitek ne zamana kavadinine yani erinine. O ha mamsta evet bersejdanı Digo mağdur neymiş karime gasp kine destime deldana. Rast destariye ser hakkıvan pekatiye. Yani mesela bu çiroki o menvisin rastı evet van bizim hani hendek mamustan digo imçuna dibistan axa. Dibi yani işte kızam kuremin ve daye bavu te kuda çi edçme dibistan dibi ne karavetine çumna xaşxane dibi te kuda bitin. Yani hep çiroki edve cüda cehebu. وقتی ماموستایی که İzmir'e هیکت فرات. بله. Yani گفت تمام تا معاشه میبریه اما از این فرق بدم yani. نره. اف چیرو کاوش به پرتوکه ده بو. Yani piştüye racı me paşa لسر فلسفه جن جهان çavan şrovet ke. Melveji çil jinara hepevin ki çand 4% tevahi 4-5%. Naveci Pürtükçe kadınların yüzeli. Ayrıca 2021 da Pürtük Ahmet'e bu. Ve çapa diyemine. Hatta me girtigi heracına şandın. Leyla Güven, Gülten Kışanak, Figen Yüksekdağ. Beli ayrıca Pürtükçe'de hani ve demek girtigi Euro Gülten Berdan'a beri ve demek girtigi heda bu. Çil jinara sadece jinin kurtinin Yet xabat jinant ke. Nava civaki da Türk, Kurd, çend kes yani nasnamet ama persne ke jin. Yani kesin bizim nasnama xabat nasnama jin ke me wan jinara ji happy vinkine. Bamuste beriya ku tu derbari Pürtüka danasina Pürtüka dambabi o rasti jivene ve je diyara yani nave Pürtüke ruye jenete goti hen serdama jinan 100 yılı yani sat sala jinan beriya kutu kalay adam beki te jher netavi çilжин te girtiye dest. Sadece girtiye mago girtiye derve valacı nivisine mesela Pınar Selek dedi yani. Jardi çencindice Avrupa'ya senatörek avcı halki Laz bu. Karadeniz'e Ayşe Yiğit. از بارم نوی ولات پیرام چو ولات سناتوره اوج نویسیه بجم یعنی صد جوادی نبودیم بجم گل ناسنامه‌اش نودانه بله ما مست دناف دما کوت هف پیوینانجی چرو کمان گهدار که کتو بکی پرتوک تو مثلا هر زیده اکو ایش کشاندی و بالاتا کشاندی اما بیجن حق خواه پاراست وک جنه که
تدی جنا کرد جواک خو رجی شردکه و حواله خو رجی شردکه و به همان دمیر پرگال رجی شردکه اما بجه شروه به جیهان رهیه هری زده دنا وان چل نتوایان ده تا جروک جنا آنی زمان زده ترین سر راست بکن چیروک نینن یعنی جن جیهان چاند نرخنن عالی فلسفه دا آخافتنه و توان ره پیوین کریه نرخاندن ایوان چه مثلا پرس چار پرس یک اوادی وان حد چار جناره ما پرس کرد وان جیهان چاند شروعات کن و خبات جنان جن یعنی ما işte جیهان یک جن آوا بکن گرک جن دی چاند و ما او پرس کرد بو مثلا میناکتم yani جنان اف شروع کریه yani جنان işte قالا işte bizim ya işte aliye ne baş neyni de men usakal ne ki qali baş diye kare جنان çekiriye cihanda çinivisine xabat kirine خبات وان مال سروان جنا وان شروع کنه یعنی خبات خو ناسنا ما خو لجهان تام ناس کرد خبات وشابویه ده هر جنه کی رنگی کی شروع کریه زیادتر رنگ بالکش کی جنب بومامسته بالکش مثلا ولک من روزنامه‌گر بو او دما شهران دا ولک و دمی دا اوی خبت شهر عراق وان دا باز باره و دمی روزنامه‌گری کرد بو اوی و دمی شهر نوا شهر دا روزنامه‌گری شهر عراق و امریکا و کی چی بوی اوی و بحثی و دمی کریه او بالکشک یعنی هم روزنامه‌گری هم جنس جنی و هم جی لویر دا چان کارک دمشینن او اینا بوزما هولن گرتیگه دا آن جوخا سالانه هم سینا و سیاست دا نوادی دا آن یعنی گله رنگیم بود بچم یعنی هر کسی که تشتک بله شروع وکرم بو یا داویه جه هنجزانه نخشیک چه بو لجیهانه işte تازه دست بگیره بو مجن uçak etkirin, an bizim men uçak gönderdim ditin, işte falan vallahi hendeki esmerin, hendeki esnafaş bun pen adet bu Çin'e dest peki, av tırskete ne bu mahamiyan. Mübarek adam hamici mal adam, anı sadece rojdama gelden derken kolanın avadi, imgat çift kem hebede avadi raşe benivisim yani bir kere avadi, ma gelek sonra pırsandın. Yani herkese malaka da bu demci bu hem dem bu hem tırse bu tırsana kaşı bu. Böyle. Demek ki deme da me pırsandın او هوالانجه هر کسی که آنگوری و لسر کرونا نباید ترسید برسوین کرونا دا ایروت بحث کرونا که از بحث جناک یکی یا دیمی حتی یکی پس کر گو ولی ادکارم بنویسه ولی کات حتی سرس به ساخت مینه من او قز نخوشید مگوت پس که چه که حتی دیمی سببو اوش مروی چه که پشت پرتوک دیکتیجه yani şey o korona qadiya lvera amede sesera hafteroki sesi inhaj şaradar erganiye avan şirova xakir hafterokin sesi ticaret odası Mehmet Kayavan şirovaki sepirtuk yabancı yani çan derbaş bu dema koronayı işte یک دو کسین اول خبرتین سرویسا نخاشی دا و دمی چند جیانا مثلا الور همشیره که جن را محفوظین کرده بود دگو işte سرس به تاتم نخاشخانه و ترسه و گله که سویره سرویس دا دبین مالبات وان کارم ببینن yani ام نباید روشه دا چون مالم ikinci kat şevutandın başa derbası malabım her serime malda ya duzaroki me ve terse da yani demek usa derbas ki öpürtükçe ve rengi bu mamsta از باورم گلک مقدوریت و گلک پنگاوین تندرستی شاجی وی دمی هات گاوتن لوی وارده مثلا تشتک سوسرت هبو herkes gere çuban avmalin tenduristi rupuş ekşvara girtiban ta qalavan mejare ku piçeki rahnawari neziki
وزارت تندرستی بوی تقلا پسکرکی کو هایی جی Zaten khas saziye magot işte ses, tabipler odası, ticaret odası saziyen Ahmet'e. Ben her ses saziyen yani ek aliye aboriye, düz aliye tendüstriye. بله Xamajı hem her hafta bir dakhane dana çapemeni dana meci der hakkı bajeru anji geçti. Ha bu borine seroki avadica sesi uye Ankara'cı hep seroki sesi kuru ficancı birim çun bijik اره seroki tabipler odası avanji şiruvekir me per şu an raşan piş pırtuk qadiye kar qadiye me şu an raşan avanji şiruvekir yani pırtuk بله hem ditine sesi geçti sendika sesi o hem tabipler odası geçti hem raporu xajvan ve raporu vacite dana در حق وکینگی و دو سالان دا چه بود چون چه بود اونج خواهد شروع کنه اوج پرتوکی دهنه وقتی کلانا دا جده ما هپیوین کرنه او هپیوین جده دهنه یعنی بجم یعنی پرتوکی و رنگه کلانا جگوتیه و نویسکاران جگوتیه و سازیان جگوتیه هر کسی که یعنی گوتن خواهد دیتن خواهد و همچنین نوعی ترسه دا راستی میش باور ند که مگو خواهم جده بیجینان نشد تشتکی گلک سوسرد و هم بیجن نه کوردیناسیونک باجی پیک نه هاد دوی دمه ده گلک کس جی اوک بون مثلا جبر تفگر و هم بیجن کوردیناسیونک نه راست جهلا وزارت تندرستی و پیک نه هاتی گلک کسا جی ویروس کرد و هنه کسا جی هزوانی برگر گلک خورد بو اف چانفکانین در وی والاتن بیجن ین والاتن بیانی زیادترین تشته کوسا جی نزیکاتیه کوسا جی لهمبری ترکیه چه بو گوتن کی جبر هزوان یا برگر ترکی بیجن یا bağışıklık sistemi جبر گلک نخورد بو ama بیجن وک تنه yani جبو نمرن خوارنه خون خوارنا به ویتامین گلک ایرو قیرانه کم بیجن لترکیه های گلک کس تنه جبو زکتر کرنه دخابت نکار تیرا خو ویتامین و ام بیجن جبو هزا خواه برگر خورد بکه تشتکو کلاخ تخوازد تخه دگو زیادترین لترکیه ویروس بلاو بو که جبر نه کم بلاو بو جبر هزا برگر نخورد بو گله کسا جی جیانا خوش دستان لسر وی وارد مثلا چاوین در و هم بیجن وزارت تندرستی چاوین در و به رنگی پیواجه کرونا یا ترکیه یا ما مستمت بیجم ایرو گله کس جوانتی قریزا قلبه در باست کن یعنی بله هنده کس جد بیجن یعنی اف وی نخواشی چی بو یعنی او آشی چی بو آشی ام خوش آشی بو مثلا اسی آشی چی کنه درن ام بونه حیا نه نخواشی مت نقدیانه آشی کرونا جانه راستی پیشت یعنی بیجم کرونا قدیه ایجی راستی اف شروعه هایت و جینان زمان و آشی پیشت و آشی pe ve işte mesela hende kes 40 salı, 5 salı, 20 salı, 3 salı kriza dile de basken. Yani şimdi dale dert ki. Bizi dibejin normal ev nexaşi yani bizim kalbuni da çedbe. Yani ha civana da çedbe. Mesela rujmen uçak şöyle baskir. Bizi ki hep evine cumhuriyet da bu. Gotun beri nexaşiş kalan da çedbe ya dile iro civana ra. Belav ne go işte sebada koronaya. Çünkü çitek baş ne keti oluyor. Ama demam mürul ve mantığa nezik ve avad nezik ve içim beri mesela da kriz çenet bu. Hende kesne edmir civant ya. Ama iro tamaşat ki ev nexaşici heye rastı. Eşim pankreas Rovika pankreas de gele zede bu yapıştı aşıya mesela korona. Gele kes bizden am edit işten bir diken. Yani bizim şeyvan gele kes şey xwa ser şey xwa bir ança. Mesela havalek digo ya havalek min zarokati bu guna hatta bam strak yam gum hava navet çi bu navet bir ki ya dibete çam bir kam zaroka dibe havada şey mi ço yani rastı. Yani bizim ev havada rastı ev naxaşı الماجي هم مگو و دونمه مکره پرتوک مخابات کوسا کر مگو هنه روزن پیشه دا برکو نفشن نورا بزاوک نفشن بک ده نفشن دی وان تشتن ببینن و افشته بیارینه هم جهان بیاری هم ور بیاری جبر بری ما خبات ما یک ابون و
Mamsta çtedi ji ser rojnamegerî û nivîskarî ji dikarim çend tiştan dibêjim. Ji xwe pirsa min a çaremîn ew e. Velikirin. Xebatên rojnamegeriyê bi çi xebatê te yê nivîskariyê rastî mijarên balkêş de girtiye dest û ji xwe ku em bêjin nirxandinê jinan çavê jinan de cîhan çawa ye û serê xwe pîroz e gelek hêja ye. Li ser nivîskariyê em ew bikin li ser rojnamegeriyê mamoste. Ya mamsta mesela îro me got çapemeniya azad rastî notan heta îro milyonan ben bêjim dikarim bêjim milyonîzkî milyonekî ber ku çi rojnameger gihandin wan sazgên Kurda xebitîn xwe gihandin an bêjim rojname belav dikir an me xebata kusa kir me got hanê rojên pêşê de ber ku nifşên nûra nifşên belki deh nifşên dê wan tiştan bibînin ev tişte biyarî ne hem cîhanê biyarî hem vir biyarî ji ber vêrê me xebatê me yek ev bûn. Mamsta çtedi ji ser rojnamegerî û nivîskarî ji dikarim çend tiştan dibêjim. Ji xwe pirsa min a çaremîn ew e. Velikirin. Xebatên rojnamegeriyê bi çi xebatê te yê nivîskariyê rastî mijarên balkêş de girtiye dest û ji xwe ku em bêjin nirxandinê jinan çavê jinan de cîhan çawa ye û serê xwe pîroz e gelek hêja ye. Li ser nivîskariyê em ew bikin li ser rojnamegeriyê mamoste. Ya mamsta mesela îro me got çapemeniya azad rastî notan heta îro milyonan ben bêjim dikarim bêjim milyonîzkî milyonekî ber ku çi rojnameger gihandin wan sazgên Kurda xebitîn xwe gihandin an bêjim rojname belav dikir an rojname dat xebitî an nûçe gihandkin kameraman yani gelek kes li van saziyên de nehewce zanîngehekê bixwîne û xwe wê dîplome bibe rojnameger. Rojnamegeriya Kurdan rastî mamsta nava kolanê nava jiyan de rojnamegerî ew e heke te nûçegihanê xwe de rojnamegeriya xwe de tu çûyî te nûçeyê xwe rû çêkir ew rojnamegeriye. Tu biçî zanîngehê işte bînin filan tişte nûçe 5K1 ne zor çi ew nîne yani mesela Kurdan bêjin alî pratikê de rojnamegeriyek hakikaten rojnamegerî pîroz jî hate kirin. Lê îro demamını temaşa dike rojnamegerî hindek dî guhoriye yani em Kurdan re tinê nabêjin gelek kesan aliyê wa de nêzik dibin. Yani ez maaşê xwe bistînim û gotin em sê nûçan çêke bese sê nûçe xwe çêkim her li mala xwe. Hevalek me demam dest rojnamegeriyê kire digo cukek hewayê bibire geltî hûn bikene nûçe yani wê nêzik bibin yani wê cukê kan dikarin çankine nûçek baş, xirab, çawan be rev şawê çêkin. Nûçegihan ew e yani mamsta. Yani rastî wey dê bêjim biçî yek du nûçan du hepîvînan çêken ew tinê nîne. Yani me îro got yani cavgirî jî ye. Yani tu îro çoy festîvalekê tu wê festîvalê tamam panel çêbû rahat çêbû ama çavgiriya xwe jî tu neyne zaman demek ki Türkiye te vala ya. Tu ji bo nava du nûçeyên çoy ew nîne. Tiştekî şexsî divê tu lê zêde bikî. Belê. Yani me mesela çama got ev Türkiye me ez dikarim pirtûkan amedeke mînak dem. Yek edî dikare belgeselekê amedeke. Yek edî dikare kurte filmekê amedeke. Yani xincê rojname. Bizim ço çend cihan çend bajaran jona nûçeyên çûr wêrê jî wan dîmenê wa de ji ber kir. Ji ber dezê bikim aliyê kurte filmek. Belê. Yani bilme rojdev. Çitek dîrokî be. Wan çitek dîrokî de wan çite sadece aliyê rojnamegerî nûçeganê tenzî nebe. Bike kurte film ew dibe arşîvek. Belê. Hem bu wan kesan hem jî bona nasnama. Yani karê rojnamegerî rastî me got Tirkiye xwe jî tujî ketin. Wek de jî nivîskar jî îro yani gelek kes rastî du helbestan dinivîsin rastî helbest jî nayne xandin. Yani helbest dema wan jî çû yani mînak de. Divê ez nivîskarim veca wan pirtûkê xwe wazên zanim veca xwe vala awe dike yani gerek vê tiştê jî em van tiştan nekin. Yani nivîskarî û rojnamegerî siyasetmedarî barek giran e wê giranîtî min nêzik bêt civaka Kurd ji me wan dixwazin em Kurd te nave Kurdiniya xwe baxivin hem ji bona Kurdiniya me hem ji bona dinya me nas bike. Belê. Yani em nasnama xwe nas kirin ez Hamza olarak tu mamoste Dîlan olarak ne.
تو کردک بله تو چقدر کردک ده کارک بکی نه دوسا سر ناو کردنیا خواسته به ناس کردن ناو دردور یعنی گرک هم مثلا نزدیک ببین اجبار وری ترکیه مت سرتم والا نمینم ترکیه خدا گرن از شان نزدیک بیم یعنی روزنامه‌گری ایرو زده بونه bizim مالپرج زده بونه یوتیوب کانالی زده بونه روزنامه‌گری یا بهشمندی تفدگره و هندک بونه برجواندی نزدیک بین راستی ما مستان بجم مثلا بجم یعنی هند سیاستمدار هنه راستی رخنه جد که مورا یا چه کاری روزنامه‌گر که یا کاری تا سیاسته کاری میشه روزنامه‌گریه کاری میشه روزنامه‌گریه تو کاری خوبی که بله آنجا بجم هنده هنرمند شخرا یا کاری تا هنرمندیه یعنی تو هنرمندی خوبی که بلا بینش هپی بینش ترا بکن آواده بکن یعنی راسته افتش نه راسته یعنی ویچوا که هنده کجید و از روزنامه‌گرم دیگه یعنی شروعات کرد کانالش شروعات کرد چه علی تو شد بیشه جوا که جیوه علی داد درزین خاپینه بله یعنی جبر و مثلا تشتان yani gerek hişmendi nezik bebin o yani bizim hani tam em hemi kez nava sazgin Kurdan da derbaş bunu ancadı ama nahi o atı em sazgin Kurdan beni onvarak ne rastı rojnem Kurdek demek ki xaltıştaki kavmant dinav civaka Kurda da xat tedet peşejber ko her aliyete em bebejin tüccara ki herema metingeriye تو دنیا وی وام پسکرکی کو هایی تو دژی تو مزن دبی جواب به نوی اگر کوهشمندیات هبه تو هنکی چاوی هم بیشتر برچاف که هست باش چاوی خود درخینی تو لدردورا خود جواک خود بنیری محقق جهله که وقت خودی بر کوچکیه و جواکه چه ویا ما مستعدی دبه چه کار خبات تلویزیونی دبه چه روزنامه‌گری دبه چه پاره زروانی دبه چه هم بیشتر بجیشکی دبه فرق نکه آنجی جواک ناسی یعنی فرق نکه دوی دست که تو خوشوی جواک قط نکی دما که خوش جواک قط کرده دلی خواه بجان هم بیجن چاندن جدا جوخوا ایدی سرناوی و جواک چکاری نکه جبال که دلیتا دبجه جواک یک جدا دما دلیتا بجی جواک یک جدا قلب جواک خواه نکه یعنی کاری بچه ویر رجبرا او خیچه کوب خواه yani biz az ve civak kabul nakim bile anigori ve nizdik be. Ket kabul ki anigori girania ve civak nizdik be. Yani rastem jusat bizim. Benim rahnamacı bu saya. Tam proje kattı bizim sazya ki de ceh girti durucan çoy cehedit kar edit ki adama tekir bu karı da gerek hüşmendiye yani kedek istedana ve kedic bir neke. Rastı. Yani tişkü de hatı imru ve kedmen minaktan muga hat salan çapamani azad akhabet. Ev kedeke. Az rezdarım şu kedi. Gelo çapamani azad هم بیشن آزادی ولات بیشن اوسا گلو بچه بدل هات و است حتی کوتا کاری 7 سالات تو تدا روزنامه‌گری بکیش بریات بدل این کوهاتی داین بدل این کوهاتی داین دوی مروج بیر نکه لگوری و مروج نزدیک ببه وان پسکرکن جواکی هیده هم بیشن گله کردن ماجی وان پسکرکا هم بیشن دینه در و دینه هوله هر هیله ده پیشیا چاپمنی آزاد تگرتن. جبو و مرفت کارت چه بکه مثلا پیشیا ام بیشن ترکیه چاپمنی آزاد تنیه ام کارن چه بینوسا خو خورتر بکن خو پرورده بکن آنجی آوایی کی آزاد روزنامه‌گری خو بکن آنجی از ما مستمن هست آوایی کی آزاد خواز ما مستعدی بکن مرفت کارت چه بکه نه گرم رو مجیب خود آزاد yani kes. Çaplameni cüssayı, kes cüssayı. Ki mecbur da kes azat ne be? Ne kara peş veçbiç. Ne kara alternatif falan, ne kara kabi gehineci. İşte Ali tavşuma yine zaman hayat. Yani vaset işte khaz kime fenomen. Bira bejin azve civakeninim, ana azveninim, ajduro wanım. Ve Ali da ne kara siyaset meda, ne kara hünermez, ne kara neviskan, ne kara rojnamegerci. Rojnameger yani çaplameni azat. Gerek zedetir xort bike yani. Yani bizim zedetir kanalı xwa bizim anji malperen zedetir gibi ki yani. Çıkaz peşya. Yani alternatifi on hebe yani bizim alternatifi xwa yani sadece kurt nemine yani. Ev avadi he yani bizim ev bingece he yani.
Yani ve aile de gereken xort biken. O nizik bibin o hem kesin denirxonin xayda kevin van marperan van rojnaman van avadi ama kesin bineyon valatken jwan kesin roj xayne der kevin yani rasti. Yani iro bizim minaktem yani kesi ve civaki binevi valat ket rizinet tukari nuçey van anca bizim gotine ton parve bike afçtek narasta. Tu tujali kalyavut ke yani tu یکی یا دیگه میشه مامستا مثل چیزی هست نوا نخوشیه که دایی راستی دمانده کسی رزاندن نوا جواکا دیدم وان کسان دمات چیزی که بیشتر bizim çiçek ne başt بیشتر همه کسو kesi parvet ki ev çiçek ne rast dünya reklamı Türkiye'de reklamın iyisi kötüsü yoktu av kesi rızandın zanabund ki ve de işte bir böyle av kesmi parvet biken ve ne o parvet ki gotunu parvet ki او دخوازی خو به نباشی جی ببینه روژه مثلا بجم یعنی مسئله تشت نینی دوی مروف جندیدی یعنی مال پره خودش اوی خودش مو پروا نکردم از به تشت باش نبینم راست اب خو پروا نکردم از به مسئله مثلا کماسیه کل سر ما لسر کردال سر جواکا کردات تکرن اولیه که ما سر کسانه ام ببیجن نباجی به دخوازی خو بینه روژه و تشته به وی رنگی گره yani وقتی مثلا زمان yani o dici rojnamegeriye mesela çapamani azat gerasti çapamani dici şu çapamani azat minak tilden avcı zamanı xo hindestara rastken nuçanda ma parvetken anca bizim adetken minak ne ki jinek tek baştan atken insan pişman mısın? Pırs ne pırsa yani. Böyle. Yani tejinek ki bu kocu zarok ki bu kocu tek pişman mısın? Pırs kere he pişman ya anne. Yani ama mesela bizim iro çapamani azat van nuçan da bas nakettin ve pırsa naket. Bizim çapamani de minaktan Cumhuriyet ve T24 ve hinde rojnameyi de bir marka. Evci Kurdan him bu ne diye van ajuvan pırsanak. Böyle. Yani rastı çapamani zaten şu kadar tene ne bizim rojname gelir bizim vakit ev rojname gelir misalin havusaya şu var cidden yani zamanı erini yani zamanı bezeyande yani bizim adi yani erk ne? Böyle. Yani aslında çapamani zat zamanı erk işkenat ne var çapamani yanında. Böyle. Antkarım meclis. Bla evkama viyabe çapamaniya azat zamanı erk le çapamaniyen dinci le Türkiye şkant. Evci hele ki amaya gele gereniye. Veri hatem başa dawiye başa khaya diyemin mamsta kotne ve heri dawi unçtin zaman. Gerek spaskem jibona evandere gerektir xabatkari çapamani ji çapamani azat o hem xabatkari Sterk TV'ye ji em spasiye xatken o malawava em spasken mamsta jibon tevli bername me buyi gerek sağlıkın. تماشاوان نیجا مامسته نرینن خو گوتنه خو ام بجن نرخاند پشتی نامبرک بچوک ام دیسا بوارنه شماقت نبن خوشیه ده بمینن. Ötekilerin gündemi olarak kuruluşumuzdan bugüne, bugünden yarına ötekilerin sesi olarak ötekilerin dili olmayı amaç edinirken çözümcü bir demokrasiyi, hak ve özgürlükleri, cinsiyet eşitliğini ve doğanın korunmasını ilke edinen bir yayın politikasını sürdürmeyi hedefliyoruz. Ötekilerin gündemi olarak bu gerçekliğin ve hakikatin ışığında dünyanın her yerinden gerçek ve doğru haberi sizlerle buluşturuyoruz. Çarpıtılmış, köle-efendi ilişkisiyle beslenen, yalan ve manipülasyoncu haber anlayışıyla toplumları ve halkları paralize eden habercilik anlayışına karşı çıkıyoruz. Biliyoruz ki aydınlık yarınların güçlü inşasında farklı kültürlerin, seslerin ve renklerin yaşaması için gerçek ve doğru habercilik toplumların ve halkların yaşamsal kaynağıdır. Demokrasiden, eşitlikten, barıştan, insan haklarından, doğa ve hayvan haklarından yana, kültürün, sanatın yanında, bilimsel, jeneolojik ve ekolojik yaşamın ışığında, emekle umudu ve sevgiyi üretenlerin yanında olmaktır. 4 yıl boyunca yaptığımız haberlerle, söyleşilerle, röportajlarla ve güçlü yazar kadromuzla demokratik mücadeleden yana olduk. Kanun hükmünde kararnamelerle ihraç edilen akademisyen, doktor, öğretmen, işçi ve emekçilerin sesi olduk. Bu sesi 2020 ve 2021 yılında yayınladığımız Türkiye'den KHK Manzaraları kitabıyla ölümsüzleştirdik. Kadınlardan ne istiyoruz, derdimiz ne mottosuyla hareket ederek
40 kadına yönelttiğimiz 4 felsefi soruyla kadınların gözünden toplumsal cinsiyet eşitliğinin savunucusu olduk. Bu savunu da Kadınların Yüzyılı adıyla ölümsüzleşerek kitap raflarındaki yerini aldı. Koronavirüsün düşündürdükleri çalışmamızla toplumsal gelişime katkı sağlarken, sanatçı ve yazarlarımızla 20 soruda çalışmamızla sanat ve edebiyat dünyasının kapılarını sizler için aralıyoruz. 5. yılımızda YouTube kanalımızda yaptığımız canlı yayınlarımıza kaldığımız yerden devam ediyor, gücümüzü sizlerin güveninden ve desteğinden alıyoruz. Sosyal medya hesaplarımızı takip etmenizi ve çevrenize önermenizi, YouTube kanalımıza abone olmanızı ve katıl butonuna tıklayarak desteklerinizi bekliyoruz.